kutamia kanda mwana ngalo fumunsundi ngudi ngamo munzila kongo yankudulu mpeve evo mfulukulu muntemo bambuta evo baya munzila kongo evo munzembi mba yenge keno betu kena message betu ke na ku transmettre beno afin que à propos ya bayina kena kusosaka kukota na kati ya nzila kongo babantu mingi kena kusosa kuvanda bangunza alors na kuvanda ngunza ya kedika na kukota na kati na nzila kongo wafa songele ndi sala na kukota na kati na nzila kongo kima yetete ngefana kuzaba na nzila kongo bake pesaka ve batema na babantu ngena mezula kukota na kati na nzila kongo donc kuvanda vena na ba ide que bake kupesa nge batema bake pesaka ve batema me kima yetete ngeke kusala ngeke kwenda kusinscrire na temple na bama kusunika ngunza munzila kongo lero ngeke kwenda kusinscrire kuna ngeke bana kusuivre malongi nyonso ina mekutadila nzila kongo malongi nyonso ina mekutadila kinzambi kya kongo nikuna ngeke suivre yao et puis na manima mabake pesenge tete exorcisme ya tete il fongeza ba ku se présenter devant babantu fongeza ba fasubake ba la parole devant babantu et deuxième exorcisme bake pesenge ngeke longoka kimbangi kaminu après leur ngeke zaba kimbangi kaminu ina ngeke kutelama devant bampangi ina tekilaka do sadiri makesa ya tama ina tekilaka na kati ya debundu ina tekilaka na kati na nzila kongo bake kusala cerclage bake contourenge pre ngeke na ngona misapitatu ya milieu ngeke kuse présenter ngeke kuzonza kimbange kaminu vo ndekele minu mune kongo kalunga walungila mubabo yebebyo na ngona misapitatu na milieu na mazulu na dibuga droite gezons ndekele minu mune kongo kalunga walungila mubabo yebebyo ingeta na manima ya présentation nge mabake kusadila nge ba prière ba kutambikila nge bambila dona kati na nzila kongo bake kutekisaka ve babantu bake kusacrifice ve babantu nzila kongo bake kusacrifice ve mabuta bake kupesaka ve babaga maji nzila kongo bake kunwaka ve bamenga ya babantu bake kusacrifice ve bafidele nzila kongo yake ve maison yina keno alors ngema seko na nzila ko sera bedira ale mbongo mase bulumuka mbongo mase kuiza ve nzila kongo yakele école yo singezula kuvanda ngunza nzila kongo ifonge longoka yake école initiatique c'est-à-dire base c'est bundu de kongo voilà ngeta de bundu de kongo kotukuna pesa kumbwenge ngitala bondu ya kinabi kotu kuna pesa kumbwenge c'est ça c'est simple et yaki tellement simple matondo mingi betu kana kutantamana mambo ya zoli ngefana kulongoka ina kele lusansu lwasadila bakulu bakongo ngefana kusadilaka lusa donc ngefana kulongoka culture yina sadilaka bas ancêtres kongo ngefana kusadilaka ya ngefana kusalaka ngolo na kutransmettre connaissance yina na entourage yange ntango konso ntango
ina ni mambo ya deuxième. Jambo ya tatu, nge fana kunwanisa bantontolo bamvita ba mambo ya yimbi ina mitantu ya beto kena kukotisa nakati ya dibundu ya beto ya kinabi. Bantontolo bamvita ina bakena kukotisa nakati na nzela Kongo nge fana kunwanisaka yao. Pipa tangu nyonso. Quatrième, nge fana ku se purifier ke lumbu kalumbu. Sambu na sukudulu amasumu yange. Masumu mazingu kako ke vyoka evo masumu mazingu kako unu peloko masumu masadela ba kulubao. Nge fana ku kotaka ba jeune samu na ndemvokolo amasumu makanda ya Kongo. Nge fana kusalaka ba karem samu na ndemvokolo amasumu makanda ya Kongo. Nge fana ku se purifier ke ntangu koso ntangu. Nge fana ku purifier koso ina kele peuple Congo. Voilà, musiku ya 4e. Musiku ya 5e, nge fana kusadilaka force yange na mbongo yange. C'est-à-dire kima ina kena nge na force yange na ku edeke bundu dia Congo kena kusala afin que luzolo ya tata nzambe mpungu ya kuiza ku vangama vava ntoto pe bonso kuzulu. Donc force yange ngefana ku utiliser kyao, mbongo yange ngefana ku utiliser kyao na ku aider bundu dia Congo ina kena kusala afin que luzolo ya tata nzambe mpungu ya kuvangama na ntoto yai bonso mpe kuzulu. Tangu koso ntangu. Musiku ya 6e ina ngefana kusadilaka tangu koso ntangu na journée ngefana ko reciter bambala mingi prière ya mfuma ndungunu, prière ya simbi bya mvita, prière ya lutanunu, prière ya mfundulu et prière ya ngujambila. Donc landlavo mukilumbu binda kana mutambi kisanga mbila mbala za zingi bonso mbila mfuma ndungunu, mbila simbi bya mvita, mbila lutanunu, mbila mfundulu antantu evo ngujambila. Voilà musiku ya 6e. 6e loi. De maintenant na kuiza kumanisa na ntangu ina ngeke na kutambika ina kele sadiri na ntangu ina ngeke na kureciter ba prière ya ngenyoso ya fana kuzamanisa na ingeta ibobo. Même si prière mo singeme reciter yao 7 fois ou 42 fois ou 27 fois ou 72 fois, même si ngeme répéter ya plusieurs fois, ya la fin na ngena kuiza kumanisa ya la fin prière na la fin ngeke kuiza kuzonza ingeta ibobo ingeta ibobo
na lumputu bavo, oui, ainsi soit-il. Donc que ça na kati ba prière yange ngele ndi manisa ve prière yange ve faso ba chrétien ke manisa ba prière ba ovo. Amen. V ba prière yange na yina ngeme kukota na kati na nzila Kongo ba bisambo yange nyonso ba prière yange nyonso yake bado kumanisinaka na dernier mot vo ingeta ibobo. Voilà malongi betume kuvanda na yao na kilumbu ya bubu yai na kuiza ku transmettre benu. Alors tous les 7 lois ni ina ngeke bandu kudiatilaka na luzingo yange nyonso ina ngekele na ntoto ya. Voilà première partie na beno baina mezola ku kota na kati na nzila Kongo. Numero ya we ke kuna ngelenda bokela singeme comprendre place v ngeke na droit ya poser question. Matondo mingi ingeta ibobo